Susulong ning city government ning San Fernando ing pamangamit electric minibuses bilang parte ning programa na niting manatad mas sustainable, cost-efficient at environment-friendly at transportasyon para kareng estudyante at talaturo king City College of San Fernando. Personal ning asaksyon Mayor Vilma Caluag ing demonstration ning metong nga Global Electric Transport Bus king Heroes Hall. Iga aktibidad sa gawaya king pamakipag-ugnayan king General Services Office Motor Pool Division king pamanimuna ng City General Services Officer Engineer Michael Quizon Jr. Agpang king LGU kasalukuyang at king procurement process ing pamanyali kareng adwang electric minibuses agamitan para king transport needs dareng estudyante at mestra king kolehiyo. Sinabi ng Kaluwag na suportado na ing innovative at eco-friendly initiative sa makasaup king pamagbawas king operational cost kabang pasek na nga ning serbisyo publiko. Agpang kaya maulagang takbang iti papunta king efficient, smart at future-ready syudad. Parting programa king balaw sa modernisasyon ng city fleet bang makapamye mas accessible, efficient at sustainable mobility services para kareng Fernandino. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang totoo king Balen, susuyo.